Minto mwanya getinge asemwa beta abale bale Kenya gusi India na Europe na America nensengi maso bwangare nechinga kichinkongu ase kera mwanya bantu boniga murocha maroira chiro burere bwachi bukuru corona dara na ira chinga kinka igoira batabe ngenjenga kore gasiane kore nyumba serikali yato tebiri nensengi mababa wa World Health Organization tokore gas ko nyumba nari ntongi yago ikero lionde kero kena buranyo rwateri kweli achire libeli ko corona banda wange ogitane go sorry lakini asibali mwali era TV mwategerera sichire ndi cheito mwali gento corona yakolire nande engento kiagerera abange baumire no burwaire obo nako babatamaete bona kuna kitwe kire kumanya ntuma pema iga tigatokore ndege kuma social distancing anye gokonyara kolega asia kuri nyumba ule gogwa keke bagokia onye mugonda ari mangora ngora ko kora genda buone chingenyi chiao beliaga kuneni kawe igabeka ka bokima urage nandi immune system yawe ko babia egento ge kogera umanye rubata corona to corona limote ngakaina linatua ya nebwata chisense chinyinge lakini bawate nene kabisa nelinga ekere bwasinyiri ko musembeo kwa unga umu yasosira akiri ni kwa igure igo ni libera liche lya buchake mutungo gwatyo lewete korokaiga na babono liyo ukanda ari nyabitari bagupime bagote usineli kwali ya kawaida usin corona ubwate ndire ko ranya ore corona ubwate akiberare nabantu bande tongi alende kubambuke onde kwa siura kero kendo ranya urose rure chinsemo chiri ase corona yatokire yakiberare nabantu asama tukakegale serikali yatabire matuko 14 na lirenda ko lendo nga self quarantine ama tukaiga ko era 14 naboko iguna kimwe beroko react anye kure bobo ane nyitana ndo pimu na liuta tambo kiburwe robo ochiya semu anya gitingo mino musani o muhiro babo mino na lirende tupunguse chances chia banta abange ko nyarwe robo chief chia ne chinyinge sana murocha bante ba kuruara baku abande bono chigazi bono chia sarike babutiru bono lenda singa kina ndende bantu bonsi ipi bali bakorwa na bu vendors bako kombo ichinyomba bako ne chindagera bako transport abantu baitu ne chipigipigi bani ne chiroli moye take advantage ane ngakina abantu kaba egento ngo binadamu oyo mino na romorora mabiro manyanga ngakiechi bantamba bwatinguru chiri babwata bagachire bakoreke bagokiabo bakanubiya nali barakomente besa igo mo take advantage ngana ni moment ligo linga bone matatu yane na injaka ne bukumi aya kwaba umuya nalienda matuka yakatu atambuke chinga kichingo nduchenge uchimani ngakita lero kumya ko chiko hali babo mino ucho chiko aga kamocho kurukawo ya tigalera turabera arake nali mambi toboke tuaga ni kabisa iga tukunya kusumai bona asibali ba minto bale chisemo chimu chia mumbu mono monas chia very affected which Italy, China, muroche India, Iraq, bona America nara ya soile. You guys stay safe. Kora nyare akere chi family chia simia se Skype, se WhatsApp, batebi mbuyore ndunga reassurance. Batebi mbuyore banye kuanyore likube nandi ba prepare ni bamana ki yendeke na botako. Lakini aseboniga a condition ya yerega nayo. Nanda sogoto kalende ngonge ndionse kolega asia kurware. Keep distance kura sabantu bande na lirende to ane matukaya sukerega matukaya makomu tuichebuye. Bono abantu bamindo eserikali yatubundisira anda yatabina ki enchire ntangani oburero bwo kwamuka nakera kwa ikiro muntu ngani ose akera kwa kororire ko cyaso muntu oyi ose kwa kunegento kwa magukuno busibuwa iganga iso bo nkwani njanya mbwate corona kandi ka tinde sibiko bokobuya igona ya kwa nyonyoti bono lakini aka chance nkaro ko burento ko bakorukana sanitizer kwanya rabe ya sanitizer yeyu ukonye ingoro yo kwabeka kakaya bamura ande kakaligo tiyokera sinno ko yakangora iga kona ko yagitega ko sanitizer kwa rusi ya ko jams boli bokke bona bo kuno busibwa lakini ngangende kune insaka iganya na kuna se virus yeke nyinyekyo nye kuno busyo ngabayana abanyore ngana atakalia makomo lakini rende nabura aburi ko ure sanitizer onyore ibintu na wet wipes ili abana bawo batinye rubaranga turusi na wa kama higa weti lakini kitole ngani matongo chabo mbatole ndo nebikomo eke pande yesabuni
na machari akunya mutirimo kabo cyangwa mange tubwato service mesika beka mache make isabusi kirengaki yani gogo korose ni tugete gwakora gwakuna bukombe gwakore isabusi na mache wachira aliyo sengwa kwa niyo sene omete kwa nimwe nabo isabusi na mache na rindi tonyare batema kubeka ebirengo byo gupunguza gutambuke burero bucheso muntu nani nate abona asa abantu bechiyo teri ngochiyo kwarosi naga soma kawa kwarosi bukima bwa ni chips ne mix yabo haki tema komenti ni usafi usibo ndo mburaika monayo lakini asiboni kuna butaraika tetuteme ke banda kyo gitinyi kabisa aba customer babo chabekera match skali lesri nande batay go kuragira beka ka distance mite monenusu ye bona mento biroko bikabi no abantu baragira isiko afadhali ikirende turamenya matuko make hande bona sabantu bari bakuru mwabatani banyumwa bukiri chiuri de cheno mabana takwenda abandi chihani mu nima itabasani bana barariko na bukiri abantu na bukiri chindege nukumi ega stokor kare tukona bono chitukaba batanga chiga stokor ru nyumba toga chi machine echi noko nyagote matukwa ni chindege echi ni chi hotel na abantu bako twachi visa tubatenga gaki oburoro bwekere bwere bari konya tuakanira na maguri ya low season tunya extend na lende ba enjoy the same service akinende akiatu arukuru ase muchando nande psychological torture tukabati ni nende ndoje tura na to bounce back you don't cancel, just postpone your holiday na lende tonyo alikumera na to we meet halfway children na licho as children chiri gusi ekero buro no bwaso kilo ndeure yure kotana ki na ene lya sane abantu bachokora self quarantine na lende likube lindi sobo chimali mashinani na to take advantage wani goko nyana ndi boseseni na boko tenje kuona na nyena ni leonsi abantu baicha bakora self quarantine okoba no roche serikali batemene lakini yana ndiye bitanda nyine musito kalichi milioni 6 bona gaki god forbid ura atene mu ataba ante milioni em ngaitocha kwa beka to chande then hande abantu baminto moyegente kuna gusori it's not a joke abantu bakure hada abantu bakure asenge njo yegente kemu kuhile bintu kuna machaya mutawata na nili kuba anga ikwani corona inga yekale to komanya kai konya ngonchukana tu aroche no ukimwe gatokosa tukabugana nayo kanse ga ata tukabugana nayo kumbe turubwe dinere kale gocha ekale ko corona lakini lende hadi ya tusana ni binere ata lenga tunasaba hadi tutabenga tutalitole ni asinya sata motei tuabe tukwani wano gaki mwa ali akona self quarantine yanda beka ka shopping ka mara iko ko ke supermarket yetinyi hadi ugocha ko goronye ni toka lia oligiega litoke li usichi ndanga no chikale bya pocho litoke ne lile sealed muntu tawo cha kubeka corona ine ona awe sabu litoka lia kwali mara na kole nyombali na ka turungi kawo tuichanda mama sitera era tusaberane ande twanchane mama sawa twana bospi bali motara subscribe ndizi tv yanda sawa sa chengere kuna bazo bateba kebuginga ding ande na lyo kanyara maro na yamaya ni ndebye asante sana ande sawa.